Fa ela za teto nivolagna bonjour ton. Fa ela za teto nagnambaranareo. Ary napodipodiko teto ary ampodiko niany. Koa misy olo pady tsy mahay politika. Dinta baka toliara ao zay. Tsisy taola tehezagna amin'ny politika izy. Za teto fa nagnambaranareo hoe iza la io hoe magnampy politiky ny dinta. Marigny maro a Madagasikara ny mpagnano politiky tsisy. Fa ny mpagnano velo-tegna amin'ny politika agnambanigna vahoaka ny misy. Taloha tsika nisy ny atao hoe visa A. Mbola mi-existe. Visa C. Mbola mi-existe. Ny visa B. Mbola mi-existe. Zany hoe les 3 catégories am cinéma. Fa zioty Madagasikara zaraiky misy 4e catégorie cinéma. Deny visa D. Démonstration pourriture. Koa tsaroanareo teto za nivolagna. Agnisan'ny nivolagna hoe misy olo magnano politiky ny dinta baka atsimo. Tsisy colonne vertébrale fa mianky amin'ny ran'olo, misangavigna amin'ny ran'olo. Salut Lotan. Misangavigna amin'ny ran'olo. Anka sady tany lavoagna izy no aliko andrefa. Tsisy raha mety tavandragna izy. Koragna atsimo atsika eto. Amin'ny ankapobeny ambarako anareo iny politiky misy atondreto. Mivolagna fa hoe mpagnano lalagna, mpandrafitry ny lalagna. Iro Assemblée Benahon Nationale Madagasikara ro no magnapotiky mibaribary ny politiky ny Madagasikara. Fotony nino? Ro tsisy velo-tegna ozy aminareo. Mibaribary baka raha ataondrozy io. Tsisy velo-tegna rozy io mibaribary raha ataondreo. Anareo moa magnano vahoaka tsisy jery. Anareo ny keliantsy ny vahoaka ampidirinareo mamy. Salut anareo atsakomano. Ampodiko ndraiky. Anareo ny keliantsy Antsiradrano ny vahoaka ampidirinareo mamy. Za tsy mitsitso volagna. Fotony olo koa foagna, za dala koa. Anao mahita izy. Anao volana tonga tsisy parfait karangaty politicien Madagasikara. Nefa n'izy c'est un politicien. Alors za va encore. Azovy amitsika malagasy. Tsisy tsy volagna zany lehilahy sy teny zany. Ndre olo tanàna raiky aminazy atoliaray fo hempaka tofoko izy. Anka misangavigna amin'ny ran'olo. Ratsy raha mahazatra. Mba hotany anareo izy tompiny, bokoa sy vavaliany izy tompiny. Rango nahezany nagnano politiky, mba impiry izy miovaova couleur. Io fa tsy caméléon. Aboka io fa tsy arc-en-ciel. Arc-en-ciel baka 7 couleurs. Caméléon toute couleur. Fa ninazy fa tsy caméléon. Sady tsy arc-en-ciel. Pourriture.
Allo volako direct. Faly izy tsy faly izy mamalia. Maro ane raha nangatako aminazy valiny fa izy tsy mamaly. C'est normal izy koa tsy magneky assemblée io ravagna. C'est normal izy koa tsy magneky constitue ravagna. Constitution. C'est normal io roa ankadikadaleny. Zegny antony kaiko roa hoe benao olo politiran'olo karaha io mankadalana ro jiaby 163 députés. Logique raha nataonareo. Za tsy famatra. Tsisy raha tsy vitany amiable. Fa kosa tsy ekeko hoe ny firenena andeha gnanaovagna démonstration cinéma. Anao koa tia gnano acteur malaza karaha Tom Cruise, karaha Denzel Washington, mandiana magnano formation à Hollywood, fa tsy Madagascar anaovana ro cinéma. Mariny, faritra atsimo, za nahita. Za nandeha 2 fois 3 fois za koa tsy diso. Fa za nahita. Ay, misy tany tsara. Anao vola, anao mandalo en place regny karaha Tonisa, allo, tsy haiko io. Anao vola za ty ma Far West. Karaha États-Unis. Fa nino? No ny abado, io ne volako anao, ratsy olo koa tsy nandeha l'école. Ratsy. Ratsy olo koa nivanga diplôme. Anao boko vola azazy eo panne. Panne nino mo anao? Panne pourriture. Mivolezana ro ndraiky sinemanao. Ary io koa ne matetiky volako aminareo vahoaka. Le vahoaka malagasy, Madagascar. Za matetiky mivolagna aminareo. Anareo kaza magneky ribribe ndreto mena gigo. Taranaka ny dinosaure tafara amin'ny politique reto. Fa ro vraiment tsisy velitegna ro io. Ça fait oro saoty panio. Domy ahodinginao ty ahodinginao ry na ino ty topi na ino ty beloty. Zegny olo andeha anteratsika. Ialatsika tagnatin'ny fahantragna 16 ans na hoe aloha ataotsika hoe 11 ans. Fitondrasandreo teo. Iza ne tagnatin'ny orange tamy voalohany. Impiry volaniko ambara iza asiava volagny izy telo hoe impiry niova politique izy. Impiry niova lokony politique izy. Teto anao si teny. Nagnano vavabe ino tsy asasana nataonao Toniky Roberto. Ino tsy asasana nataony Toniky Roberto anao koa. Niananareo magnano vahoaka malagasy 33 millions pourri. Con. Zegny ne volako hoe anareo ny kely antsy Antsiradrano vahoaka mibabiny tsy fihinany. Za teto fa navonivolagna ne. Navonaboko ny afficheko. Za koa tsy diso mbola agnatiny archivenaka amy levenaka o. Fa raha boka nitadiaviko nany tsy haiko public fa tsy hitako. Ro jiaby io nivory tamy Ratsiraona. Io ne politiky ny Ratsiraona izy niloveny citeny io. Mandova raha ratsy. Parce que ro nivory tary tamin'ny andro zany volagna zegny. Ry tim, ry citeny, ry SVM, ry jiaby tamy Ratsiraona tantragno Ratsiraona. Aloha ny grève ny boka. Zany volagna raha zegny teto. Ary tamizay, ro fa nagnano kajikajy politique pourriture an'ro io. Hoe, fulana andeha atao
président d'assemblée raha ihany andeha atao président sénat raha koto andeha atao premier ministre opa président azonay izy navy io edy izy navy io za tsy mpaminany fa sofinaka maregny raha maro ary naka raha koa nikasiky vahoaka natreky amy vahoaka navy amy sofinaka anao priato anao ndray président république anao ndray azovy anao ndray ministre ny justice za koa mamango ministre ny justice mbola tsy tonga saigny atsika vahoaka mbola agogon'olo bado tsy nandeha l'école nivanga diplôme zany Toniky Roberto zany nivanga diplôme cyclone misy masony non mais attends enao raha ataondreo zao iambarako anareo vahoaka malagasy telo amy telopolo tapitrisa 33 millions peuple malgasy ambarako anareo kajikajy politikindreo tandrignesa ry vahoaka mitandrema anareo fa ho aby reo ino kajikajy politiky mila ataondreo hitanareo Atsimoigny sud Fakomoaly Nomoaly Zanagntany les jeunes Zanagntany Sojabe Zanagntany Vantobantony peuple sud zay tofoko kajo tsy mila cité ah bon fa magnino vonao tsara misy azondamosiny na oda igny fa mamerivery anay aty a sud aty fa zahay miambigny azy fa ino ma problème nareo karaha député nareo izy boko président d'assemblée izy président d'assemblée vatatenany fa izy tsy député nay toliara toy kabaro araiky koa zay volaniko ke ino solution nareo zay tsy mila izy ka verivereny aty zay fa zay miampy azy soa teny vahoaka sasatsasany ny toliara toetsaignin'ino nefa nteto izy agnisan'ny voalohany olona niratsira na nevateva TGV Orange Mapara Irmara niany izy tany lavoany aliko andrefa tsy tavandregny fa ela nambarako anao azy igny fa ela tellement olo proche mare azahoako raha samy momba izy mare ko lesery aminany azahoako raha samy momba izy nasakeko volagna kabarony vola teto igny na ino izy io takinay aseva volagna boka izy voatsela teto zany andefa fionazy mbesa apodiko mbesa zako amin'ny ordi eto apodiko fionazy voatsela teto hoe tsy hoela ary mbo misandro no izy agnambarako anareo hoe ia ty olo ambaliky ny siteny barako aminareo aleoboka tandrignasantsika volagna anany nagnino izy niany tsy masaky ho volagna toliara zay miteny hoe mahilela anao koa nataon'olo ny toliara hoe mahilela mangala droite donc si teny mahilela tsy faly izy mamalia za regny ve olo andeha iantehery atsika mpandroso Madagasikara fagnontaniana apetrako amitsika tsy araiky aleoboka boaka atsika volagna nataony izy koa izy lehilahy mitana volagna anazy
ambarako aminareo amin'ny fotoana mahamety azy iza daholo ireo firenena manampy asiteraky solaiko voalaza mazava tsara ao anatin'ny code électoral fa tsy azo ataony firenena anankiray manome fond de campagne na manome fond de propagande ho an'ny candidat anankiray dia eo ianao ilaza eo hoe nanao levée de fond 30 minitra dia razo nanao levée de fond tao Paris Bristol 30 minutes novako levée de fond azoko ny volana fa volana mafia io matoa misy olona mameno volana milliard gratuit zany million anatin'ny 30 minitra vola hodiovina zany ambarako aminareo amin'ny fotoana mahamety azy iza daholo ireo firenena manampy asiteraky solaiko voalaza mazava zay asevazaveny boka volagna anany zegny koa izy lehilahy eo anao agnatin'ny 30 minutes anao mazovy ndre Donald Trump to mahay politique plus qu'anao tsy mahavita magnara agnatin'ny 30 minutes anao amizay tsy ataninao fa antanin'olo 30 minutes ro Remy Anada boka magnano cinéma Madagascar ao zao raha sy teny ndraiky faniry zao comme ny acteur araiky Brad Pitt araiky Angelina Jolie Mr. et Mrs. zavanareo film zegny Angelina Jolie ndraiky Brad Pitt ro reo non mais attends za teto fa nivolagna zandry fabara fa nivolagna dinta laolo hoe volagna taminao io tsy mianky amin'ny falafa io tsy mianky amin'ny mevagnaty io mianky amin'ny teza parce que izy koa niala io ino mavelo tegna anazy manontanizy edy ke ny radio anagnana atoliare za aloha tsy nahy ino asany siteny talohan'izy nagna politika tamy mbola jeunesse nazy izy mpitatriky rano masake mavandy izy koa tsy nagnan'izay vavolombelogno maro toliary nino agnatin'ny jiaby zegny pesosy fitiavagna pesosy atsika zao tsy mila eky mandiniky lavitry fa mibaribary ny TGV Orange mapara iripara agny amy cité normal izy koa amin'ny assemblée ao manjakanjaka ny TGV sy ny Orange i mara sy ny mapara normal ingay mila vonjy filobera mikongotratra tsy amiako tsigny même izy haiko izy gonigony fa i tsy amiako tsigny parce que niboaka ny maloto tsisy ratsy malagasy mifakatia fa politika zao somegna zala io ne tsy politiky nareo fa politiky mba oake ambarako anareo raha kabaro raiky raha misy zo io atsika mikoragna zo io hitanareo io club 48 io masaky mifamatra ro ary masaky mifamatra reto mena gigo taranaka ny dinosaure pourriture reto club 48 zo io miforme hitanareo Gen Z Gen X Gen Y sasatsasany le agnatiny le mitaky état fédéral le agnatiny mitaky décentralisation le agnatiny mitaky budget provinciaux ifendro pesosy alendro i contre io décentralisation ndraiky état fédéral zay raha misy zo za magnambaranareo zegny masaky mifamatra eto roro koa tsy magnano zegny ary miboa eto mivolagna eto olo koa ro famatra zegny aloha bokako dossier
zegny kajikajy politikindreo io ary zegny aviany misaobaoba toliara misaobaoba mbola tsaroatsika izy taloha tagny izy nivolagna hoe efa nitondra ny avy agny avaratra izy fa nitondra ny avy agny andrefa izy afa nitondra ny afovotano izy afa nitondra tamatavy mbaly eo koa zay toliara koa mbo hitondra iora tadiaviny olo karaha io nde hitondra atsika mandiniana ro vahoaka volagna nataony zegny aza famatra izy soa ihany heureusement zay nankatoa ary mbola mankatoa ary mbola manohagna président Michael eto za mitodika aminao président ravagna assemblée ravagna sénat zava sénat magna cinéma ry sasany tsy mila 12 en place Florent Rakotarso président ny ACC zava sénat ravagna tsisy problème est-ce que atsika zao misara atsika tsisy sénat est-ce que atsika zao vahany mafy atsika tsisy sénat non karaha atsika megny andavanandro nohony reto olo reto dinta reto tsy fanikendreo andravagna io assemblée be naogny national Madagascar io parce que ro koa miala io ny tsisy aiegnandreo miambigny vatsy baka amy babandreo agny Dubai ndraiky zamandreo Maurice andesigny ino andebrebegna atsika vahoaka le pesosy zegny raha misy ony zegny raha misy o hitambatra ro baka hoe tsy agneky io état fédéral io de zaza ny tanora mampalelo za les jeunes za mitodika aminareo jeune zay ty jeune nitarimigna tamy politiky ary politiky madio io zoko Paul elako tsigna aminao zoko Lapoly Rosy anontany izy mahay za volaniko boko hoe zayko loatra zay jiaby tamy mamasigny tary Sainte Famille teo izy mipetraka tamy mamasigny tary Madame Monique nitaiza izy Paulia eny raha zay anao taloha mahita antoko politiky madio mariny na hoe antoko politiky tsy mitovy hevitry fa reo tsy magnano politiky pourriture karaha nareo zao io za teto reny vola aminareo matetiky izy koa nanomboany 2002 jusqu'à ny any 2026 amare tsy haiko 2004 koa mbola ro o time o HVM o tsy haiko nino non ny mampalahelo za fotsy anagnako hegnatra mivolagna zegny ny mampalahelo za donc matoky ary nino tsy faly dadabe tsaragna parce que izy tompony PSD Parti Socialiste Démocrate malahelo izy potonino olo porina andeha natao président PSD sy teny mampalahelo zegny olo managna finiavana na hoe managna colonne vertébrale miankigna amin'ny politikin'olo non azafady anao koa vola fanao me politiky manangana tokonao tompiny fa aza misangavina amin'ny atokon'olo tanao za tsy mianky amin'ny atokon'olo ary za tsy voavadikin'olo za tsy haiky nitarimigna tagnatiny MFM MFT ary mbola MFM jiska za maty fiertéko zegny fotony olobeko to tombo to natoe to za te zegny amin'ny MFM anao taloha maregny antoko maro fa vraiment antoko misy valeur
misy ny atao hoe vonjy ray tsy mivaky, misy ny atao hoe AKFM KDRSM, misy ny atao hoe Arema, misy ny atao hoe PSD, mbola izy PSD nadio fa zao boka PSD notovondreo. Ary misy ny atao hoe MFM, misy ny atao hoe leader fanilo. Sy ny sisa tsy voatanisa. Tsisy antoko politika nagna cinéma tamizay. Ary ny fahaizany ratsiraka ny tondra paix à son âme, antoko politika jiaby volanko aminareo reo samy nameny place, mavandy koa tsisy place tamin'ny androny CSR. Ministre zay tsisy Arema areriky, samy nangalany baka amin'ny province napetrany ministre. Misy raha tsy fitovian-kevitra, zay politicien, zay mahantoko ny antoko, fa reo tsy nagna politique pourriture karaha ataonareo. Izy koa tagnatin'ny 24 ans, nanomboky 2002 jusqu'à niany amarentetiny, ko mbola ro olo aby reo fo io. Za mangataka ataoko joro amin'ny tany masy volagna ny dadabe ratsiraka mandrem-piadanagna izy. Raha mandroso Madagasikara ho izy foazandolo izy. Eto atsika iza. Marigna mafisiko volagna ny dadabe tsiragnany. Tamin'ny tanosy be tarina nagnanaovany volagna io voalohany. Tsy varina kararaka. Fa Madagasikara. Eritreretanareo amizegny, ray aman-dreny azoko atao hoe be indrindra ta Madagasikara magnozony indroe. Atsika mbola tsy avijery. Tsisy andro koa atsika avijery. Tsisy andro koa atsika avijery. Fa atsika moka poli. Mampisaoabaoaba fitondragna ty parce que tsy tiandreo le fomba fiasa atsarany asa ataony président Michael. Ro amizay magna cinéma ato vizadendreo. Baka hoe ande angalagna place io, ratsy teza, ratsy toetra nareo. Zay ianareo mivolagna politicien, zay ianareo mivolagna mitia vahoaka. Za boka cinéma nandalo ta Sud. Zany ny amby ministre ny intérieur ny volagna natao izy nomaly ny volagna nagnazava. Ambadiky ny raha jiaby a Sud agny io, baka amin'ny assemblée be na hongo. Allo boko ko anareo dossier. Ndeze tadi gofo. Merane nyang naro. Mila dus naro faingan. Na plifasne. Taratas na ton ngay tsay Christian. Nandena nga ptranga. PDS tamnetari. Tina edmo. Fati. Tsisy olona au courant. Araka mivolagna ministre ny atitany intérieur. Marigna ane volagna anazy. Tsisy olo afaka magnano nomination olo koa tsy mandalo par gouvernement. Igny le hoe mandalo amin'ny filan-kevitry ministre na ny filan-kevitry ny gouvernement. Zegny tapaka bako izy manonga ry amin'ny fitsaragna mpanjakagna ry. Zegny tapaka baka ry zay vao mandeha ministre ny intérieur, zay vao magnano noir sur blanc nomination. Fa tsy zegny. Atsika jiaby mahay non vital zegny. Niala baka Maurice ka mila vital ni raha nataony. Mila ndempody agnaboaka mamra vatomany.
baka andesigny pody Madagasikara. Normal konokonondreo mianakavy eo raha zegny, parce que tous les moyens possibles ro mila mapody Ravatomanga, reto taranaka nambelan'ny Ravatomanga reto. Zany volohany taminareo, Rajojo Ravatomanga, Ravatomanga Rajojo. Normal niany le TGV Orange ipara mapara kakara je sais pas quoi salopara reto ndraiky panne sy teny fa mpandre-tagnana que de cinéma. Tongava saigny atsika vahoaka, tongava saigny atsika vahoaka. Mampalahelo e. Aloha ne tandresitsika ministry nomaly nagnazava fandeha no PDS bobo majy napetraka Toliara io. Atreto aloha fantatro momba ny Toliara dia ny didim-pitsarana mivoaka dia hoe tendrena Vonjomaika ny lefitry ny ben'ny tanàna anoiny raha aloha eo anivon'ny commune urbaine ny Toliara. Zay aloha ny fantatro. Ny fametrahana délégation spéciale dia mazava ny voalaza ny didy aman-dalàna. Rehefa mivoaka ny didim-pitsarana, avoaka ny tribunal administratif na ny fahefa-pitsarana manam-pahefana amin'izay, rehefa mivoaka hoe misy fahabangan-toerana dia miroso amin'ny fametrahana délégation spéciale. Fa tsy eto ny ministère ny an-tany mbola tsy naharaika hoe didy avy any amin'ny conseil d'état na didy avy any amin'ny tribunal administratif milaza fa banga ny toerana ben'ny tanàna ny Toliara. Fa rehefa tonga izay fotoan'izay dia tsy maintsy miroso amin'ny fametrahana délégation spéciale zany ny ministère ny an-tany sy fisandrapa-pahefana. Ohatrany hoe député ohatrany solombavam-bahoaka ihany io, tsy misy afaka manendy solombavam-bahoaka raha tsy mamoaka aloha ny fisarana momba ny lalam-panorenana hoe vacant le postana député na vacant le postana olona. Zay vao miroso amin'ny fanoloana n'ilay tompon'andraikitra. Efa nisy ny risonay efa nisy ireo toerana zay banga rehefa namoahana didy dia efa ny risonay efa nisy roa herinandro zay ny fametrahana le délégation spéciale. Iny mbola misy an'ilay rehefa mivoaka manko ilay didy dia tenenin-jareo mihitsy hoe tendrena ny ministère ny ati-tany ametraka délégation spéciale ao anatin'le didy mihitsy soratany eo mihitsy zay soratan'ireo ataoko hoe rafi-pitsarana mamoaka ny didy io zany dia soratany eo mihitsy zay dia miroso zay amin'ny fijerena n'ireo tompon'andraikitra hotelena zany hitatana le délégation spéciale. Io moa tsy maintsy misy ny ataoko hoe ny fanadihadiana kely alohan'ny hanendrenan'ilay olona dia iny mety maka fotoana kely fa efa nisy rosonay ary ministère ny ati-tany dia roso amin'ny fametrahana tsikelikely an'ireo délégation spéciale amin'ireo commune zay efa noamariny ny fitsarana ny fahabakan-toerana. Miantso eto dia tena miantso ny tompon'andraikitra rehetrarehetra, ny ray aman-dreny rehetrarehetra, ny mpanao politika rehetrarehetra aokitsika mba hijanona foana ao anatin'ny lalàna. Mety nanapa-kevitra ny fitsarana ny lalam-panorenana nametraka ny fitondrana miaramila mahefa. Taorianan'izay dia nitsangana ny gouvernemanta, nametraka koa ny fitsarana avy momba lalam-panorenana fa misy rafitra dia mbola mijanona eo. Dia ajaitsika zay ataontsika hoe fanapahan-kevitra ny fitsarana avy momba lalam-panorenana izay ary zay ao anatin'ny fitondram-panjakana dia manaja an'izay. Ka na ny solombavambahoaka na ny ben'ny tanàna dia samy olom-boafidy hatreto aloha dia ataoko hoe tokony ajaina ny fomba fametrahana ny olom-boafidy na ny député zany na ny ben'ny tanàna na ny mpanolotsaina ny tanàna. Zay ministre ny intérieur Rakotonandrasana Velondrara Tiaray. Merci monsieur le ministre, merci. Mazava volagna anazy igny tamin'ny TGV Ritsaï Christian Soufrongo nagnapetraka PDS taminay tagny parce que maire anay teo
nagnitsy lefitry merana napetraka teo izy ane volagny ministra teo igny mazava volagny ministra teo ne noir sur blanc ny didiny lalagna nagnapetraka lefitry ny pentanana Toliara mitondra mandra-piboahana or tsy eniky nisy tsary nandalo tamy masondreo tany-tagnandreo ny tamin'ny tribunal administratif ny tamy conseil d'état hoe fa apetraky ny PDS ny Toliara ambadiky jiaby io ro tsy fanjakagna fa io ro anareo koa alevanareo ono ro zay napetrapetraky andreo jiaby tale général regny amegna pesosy apetraky parce que ovolondreo agnakoritagnandreo ny amare zegny ne raha misy eo zegny ne raha misy eo mampalelo le politiky Madagasikara io volango aminareo o tsisy politiky hoe agnapody Madagasikara amy lazany tsara fa o politiky ny Madagasikara indrindra reto politicien et politicienne reto dia ny hamelotegna amy pesosy roa kely antsy roa antsiradrano atsika vahoaka dirany Mahamay zegny raha misy ke eto atsika iambiny asa gnany cinéma koa ny tribunal administratif asa gnany cinéma koa ny gouvernement asa gnany cinéma koa ny ao amin'ny intérieur fa aza atao karaha io vahoaky anareo koa tsisy velo-tegna mipidiana amin'ny asanareo taloha ho sareraka mantsaka rano mindao mangady tany milanjazo maty alafosa fa tsy ny vahoaka andeha baribarinareo andeha kadalainareo gauche à droite monsieur le président mangataka aminao isan'andra zay Rava Institut na ACC io na CENI io na IGE io na PAC io na ACJ io na ny assemblée Bénaon national Madagasikara io Sénat faravana zegny ane mahavoro amizay magnaro rôly parce que fa tsisy Sénat mandrapisany Sénat ro rôly assemblée ro amizay magnaratsy fatao ah oui atsika vahoaka ny toko magnara-maso raha tsy manjary ataondreo ka raha ataondreo magnara-maso raha tsy mety ataon'ny gouvernement atsika ndraiky manginy normal ro mahazo vagna normal ro matanjaka atsika ny fidyroky io ny ataon'olo dabe mifidy olo pourriture ataondreo mihinany tsy fihinany ke zegny calculndreo io naviandreo nivory tamy fotoagnandreo zany vory tamy tragnony ratsiraona teza ratsy ny ratsiraona izy ataondreo io ary teto zany volagna izy koa ro olo madio fa hoe mitia tandrazana mbola constitution ratsiraka ndraiky Zafy Albert neny legaly fa constitution nataony Rajoelina illégal ndo zava amin'ny ONU mbegna atsika nagna référendum est-ce que atsika nampanovindreo référendum atsika vahoaka hoe ifidy constitution non tsisy rofo nagnano constitution ndro mbola tamy 75 ratsiraka anavy atsika nagnano eny tsia ary iny andesy mpitondra jiaby mifandimby teo jusqu'à tamy Zafy Albert fa izy koa fa navy 2002 volanko aminareo laisse tomber 24 ans près atsika mbola io pourri la queue du cul du monde entier
fa firy taogna atsika zay lakeo fa firy taogna Éthiopie taloha mahantra indrindra kere tsy haiko nino zahava Éthiopie zao aia zahava Mali zao aia zahava Comore zao aia atsika afa en dehors ni moins à l'infini fa tsy agnatin'ny rayon moins à l'infini fa tsika fa dehors fa tsy hita borne noho ny etraketraky ny ry sasany fitiavan-tegna baribary baka izy parce que mila hevitra anao maregny izy ny vola ratsoelane manana afa-tsy malagasy tsony tsy malagasy anao magnamiavagna orange tsy malagasy rajoela anao mamiavagna inona ny adivandreto jeune ny aretandreo tifty basy ny aretandreo la bomba lacrymogène ny aretan jeune balapira ialany forongony TGV mianakavy miaraka amy ravato manga non ampody parce que pesos misoleraka dinta agnarany amin'ny agny anareo mety dinta misy azo namosy dinta izy mankaraty izy mahazo anao izy mipetraka io fa io kamo tsy miala io izy koa tsy robaka fahinananao asy karaha io ataondreo karaha io ataondreo motsaronareo raha volaniko zay ho avy ny hagnakorotana zay raha ataondreo zava boka tamy C11 taie izy etsiky ny C11 taie izy souffleur taie izy navy firesakina taie izy tanjojobe tsy nagnano signature izy parce que efa ny baribary fa izy taranaka citron anabavy anaday iny eo orange zamana voangise izy io zegny olo mpagnano politiky mampalahelo ke tsy valapatra firy amin'igny za fa anjaranareo vahoaka 33 millions mandiniky ko mbola ro io andeha ianteheranareo politiky hoe ka ampandroso Madagasikara nareo magnofe le za masaky mivolagna koa ro io na vita ampandroso Madagasikara za mba mangataka amin'ny zamako Paul Congo magnano anganony politicien aminay eto Madagasikara parce que angano io tsisy politicien ni politicienne zegny Madagascar, ce sont des politiciens et chiennes. Nanomboky 2002 nandeha ty 24 ans après. On est dans le cul du monde. Heureusement tsika manana président Maker. Ambila izy magnano asanany jusqu'à 2 ans ni asanany eo. Mampalahelo. Vraiment mampalahelo le toetsaigny. Zegny politiky andesinareo ao agnatin'ny fagnavoazana nandatsagna lio namagna namonoagna namagna isaka alevanareo no raha volaniko ty isaka tsika magna révolution isaka 5 ans isaka 5 ans Madagascar magna révolution maty karaha olo mandeha la guerre maty jiaby tamin'ny révolution ndraiky nisy suitiny enquête ndraiky nisy suitiny tribunal misokatra fagnadidela zay forarenao tsy hainao sy ty baravery lakile sa garage tsy mifody izy misokatra tsara mifody 2025 atsika nagnano igny firy mandrepy adanagna ry zandry nitolona
aia le fagnadedena ndre tribunal nanabavina fo tsy vitandro tsy sakindro atao fôtiny raha vatomanga ndraiky rajoela namono izy nagniraka olo magnino tsy saky atao tribunal ka ia zay havany baka agnambarany anareo raha nataondreo taminay Tambaribe azafady za sociable za tia amiable fa koa amiable pourri andegna ambanimbany vahoaka za tsy dia raiky amin'olo masantoko za tsy dia raiky amin'olo keliantsy za nakabarako la vérité za tsy miaraka amin'ny keliantsy Ambaribe oui Ambaribe en même temps Fanirsoa ministre de vaisseau Fanirsoa Ernaïv madame la ministre embarrassez eto la vérité aboisez eto la vérité madame ministre de vaisseau na ministre ni justice ino ma raha tianao atao ambaraze vahoaka manova débat anao madame ministre de justice hoe ino raha tianao atao fa fambaribary aminay raha tianao atao fa zay mila mitandegny vavanao fa maro any madame ministre ny fitsaragna mikritike anao mivolagna anao amy raha ataonao tsy manjary tsy arakaraka volagna anao tamy France anao nialokaloky taty raha ataonao zio mivadiky complètement karata de karakory anagnany vahoaka confiance aminareo ny fitsaragna ndre anao ministre to tsy mitany tenina ataonao papapapapapapapa tamy France taty niananao nazo place oh parce que Pesos milatsaky gauche à droite apetrako aminao fagnontaniagna madame Fanirsoa tiako valinao za ino moa objectifnao madame ministre en justice olo reine de kolikoly tamy tribunal taminay Tambaribe Belleville mbola napodinao koa niany mba mbarazako ny mba tiako azavenao madame ministre en justice olo reine kolikoly mpanjaka vaviny kolikoly taminay Tambaribe afa nadoso niany izy napodinao amineo andegna nino andeha mony zay vahoaka ny Ambaribe koa andeha nambotrolo ny digadregna koa andivonegna prison fa zegny raha ataonareo amin'ny Ambaribe fa nagnanela nareo taninay ravagninareo alafilafinareo tany razanay niny napodinao koa io madame femme lunette noire io Andriamberson avitro azovy tsy naety eto za nagnaboaka dossier nataony madame avitro ty mikasiky 129 ouais non 1100 ouais 1129 hectares en passe Diamanjary azovy nagnano ordonnance igny ty madame avitro ty 1129 hectares naboakako teto zay madame Fanirsoa anao mbola ta en France affaire malotony ngiay asiny baka Majunga resaka tany Sirama boabokany eto dossier zay anao kaza magnano zany tsy nalalany zany oh madame Fanirsoa
Tagny France anao nialkaloko anao ne wa karaha zay jiaby eto zio. Niany anao lingilingy nandeha Madagasikara nahazo place ministre justice. Vadianao vahoaka any Ambaribe. Tsy mamango aminakahy azafady aminao tsy mamango aminakahy fa za tsy forcé anao ary za tsy menace anao. Même anao madame justice adsominay eo madame io le plus vite possible. Adsominay eo madame Andriambeloson avotro adsominay Ambaribe Elville fa zay tsy mila io. Ataova secrétaire anao izy na ataova adjointenao amin'ny ministère izy fa zalefa amin'ny agny. Nde aferany tany igny tseny kinefa izy nagna signature raha io. Tsy akaraiky dossier mbola publié koa aizanao izy. Fa magnino ma zay nde miagna olo maloto. Magnino zay nde miagna olo amony zay. Nde mangala deuxième bombe ny Hiroshima bombarder zay Ambaribe mba fahinay zay bombarder nareo Hiroshima zay rebaka. Zay tsy seky boka io tsy mi-existe Ambaribe. Fa zay nde menareo olo pourriture an'olo karaha igny. Non. Fotony mamany magistrat de tsy maintsy amiagna place izy Ambaribe. Andegnany kolokolo koa. Mialatsiny aminao madame Fanirso tegna mialatsiny aminao. Zanaka Ambaribe za mbola mivolagna aminao moramora adsominay eo io. Vahoaka ny Ambaribe tsisy faly amin'ny madamo ndre hely. Non mais anao na maneta ty isaka 15 jours isaka tsy haiko firy semaine anao miwatawata place de la République place des nations. Niany anao misy pesosy vonky pesosy vadianao ny vahoaka. Azafady zegny antony firy fois nareo nitaja agnamia place. Za volaniko za tsy mipetraka place politique. Vahoaka magnapetraka za place teny vahoaka za mipetraka. Fa koa nareo politicien et politicienne za tsy mipetraka aminareo. Fadianako karaha ataoko fady zanako vavy ao anabaviko. Nareo ba olo? Nareo tsara olo. Raha ataonareo io fataon'olombelo tsara nisy. Koa tsy nareo fa magnano izy. Somenareo visa D ny vahoaka. Ataonareo démonstration Madagasikara. Io koa tsy nareo zegny aviany mitaky apitra budget provinciaux, apitra état fédéral na état fazakantena faritry. Ambila zay tompy mitondra tanànane, zay tompy miziry fanagnanane. Fa tsy anareo bakagny no fitiavanareo pesosy andeha ndafitavosanareo tanànane tsy mamango aminakazy la. Non, za boka magnambara madame Fanirso, za tsy menace anao madamo. Niany anao ministre de justice. Amarenao mety miala. Andeha anao baka io, mbo impody amin'ny vahoaka. Anao tsy ministre de justice mandrakizay. Fa za koa nagnambara anao tantarany 82 1900 Tambaribe. Adso madame io. Le plus vite possible ngatako aminao madame Fanirso Ernevo. Adso madame fa vahoaka n'Ambaribe koa nidika amin'ny tribunal io. Na nidika ny tany misy madame. Za tsy menace anao Tsoko tono menace anao za. Ary za tsy menace madame io. Fa adso o. Zay Ambaribe manginy fa zay koa samboatra madame Fanirso.
Aratsiraka zay na eny tantara. Ratsiraka zay na eny tantara. Depuis après korontana Tambaribe 82 mandre-piadanana dadila Ratsiraka. Tsy nidiavana Ratsiraka Ambaribe zisika izy losy razana. Donc tany izy hoe ino antony. Aza rarotigny amin'ny fanginanay zay vahoakany Ambaribe. Fa zay fa commence impaka ndraiky anareo. Nakambarako amin'ny mahazanaka tompy tany Ambaribe za finy foty za finy mena. Aza profitegna amin'ny fanginanay zay. Aboko kaza lotovinareo amin'ny raha tsy manjary ataonareo président Michael. Même izy tsy nikinavy tamin'ny Ambaribe tagny zay fa ravoravo amin'ny raha ataony. Surtout tamin'izy nivolagna hoe hivilomigny Sirama fa maravoravo zay zegny. Fotony l'usine jiaby fa nivonenareo. Ke madame Fanirsoa anao tamin'ny France teto na tiako. Nandeso karaha nabavy anao teto. Niany anao mbola tiako. Tsy amin'ny maha ministre en justice anao. Fa maviavy anao. Aza atao raha tsy fankazahoana. Aza atao raha ifankaratsiana. Adosominay eo lunette noire io. Madame Andriambe Luçon avotro. Fa io andemony zay eo. Mpanjaka vaviny kolokolany io Anao kaza mivolagna tsy mahay zegny. Fa matao izy napodinao. Zegny tsy kombakombanareo koa. Mais oui. Ino antegna podiananao izy aminay ao nino. Fa hainao izy tao nadoso. Afa hainao tao izy nisy kolokolo avolentana ataony tao. Resaka ty tany ny Sirama ampasy Jamanjary. 1129 hectares. Ny signavy par ordonnance ni affaire Hashim. Éclairé. Les alabaka majengayo. Nefa DG Sirama nagnamafy hoe tsisy olo misy trosa amin'ny Sirama. Volagna DG Sirama ne zegny izy nandeha Tambaribe. Fa magnino izy andeha megna 1129 hectares. Anao mba fa nandeha tanoa sy Betseny. Enao jusqu'à hier 1129 hectares zay aminay ao. Enao tsy firy mètre carré Ambaribe. Ty madame ty mandeha magnamia olo. Mi-accepté. Kolokolo mahavolenta. Tanay. Azafady madame Fanirsoa fa le fiavagnana tandafy aza karatsiagna. Fa za fo mivolagna aminao ampatsorana adosoa le plus vite possible madame avotro io fa no andeha koa mitady izy ho ataony vahoaka fitsaram-bahoaka ny Ambaribe anao tompony assurance fa ny avozoko tsy ho avy aminany raha zegny. Aboko eto za mitodika aminareo mpitondra fanjakana. Anareo koa nde napetraka olo amin'ny agny. Soary hoe amiako anareo. Na zay tompy tanàna agnontania zao volo tianay. Fa zay misy olo tsy tianay mipodiny 2 aminay ao. Ary izy koa olo ande mipodinareo aminay ao koa. Eto mitodika amile olo. Zegny ho apodinareo ao. Ny ratsy nataonareo tamin'ny andron'ny Razozo, Ravatomanga, ary Vavalapasy. Fa nareo jiaby hene. Anareo jiaby hene. Ke tsony any mipody amin'ny Ambaribe ao. Akoatran'ny ty madame avotry ty. Nangatako ministre de justice hoe le plus vite possible adoso aminay ao io madame avotry io.
fa les autres ho avy amarefaka mare anareo koa ndiasa aminay eo mitandremy za tsy menace fa za fo mialerté zay mbario be manginy fa zay koa ny saoty nde ino famonogna afo pompier tsy mahafaty zay eo nagnandra tsiraka zay volanko 1982 tsombo ipody amiziny koa zay mbario be eo nareo setry sahiragna lometsy amy kiraro ke za mitodika anao madame justice amaragna kokoragnatsika roe mianada le plus vite possible atso aminay ao Andriambeloson avotro juge nalefanao aminay ao fa zay tsy mila io mpanjaka vaviny kolokolo io zegny momba amin'igny amaragna ko izy secrène azalahy mon Dieu Seigneur Jésus Marie Joseph publieko aminareo baka io étang secrène l'usine bassin bureau amin'ny atelier ambany agny lakasy nde lakasy mba madio mba vo entretenir an'olo tompony fa ambany agny amy secrèny ao non misy manafo vazaha namako zay mbola DCAN babany niasa atao karaha nataony mamako niasa atao ndraiky babako niasa atao zay samby manafo jeune tamy quartier teo rozy io mipetraka Toulon agny za nahazo sary io nalefako amy zandry ty babany mbola velo zay misy contact izy nagnotany za c'est quoi ça aux izy mais tu connais pas là mais non anao ma aux izy napibiagna lakasy ino maratoko lakasy olonako taminazy tsisy raha hainao zao io vidéo jiaby nampizako anao agny non je suis disparu dans la nature aux izy DCAN Diego non nambarana mais si DCAN Diego secrène non izy nikaiky baba zay amy vidéo koragna karaha toko za mikoragna aminareo tiens salut toi ça va zay bonjour nandeha za va volaniko taminanzy vidéo nalefako tamy zanakanao oui il m'a montré mais je connais pas aia ma io izy non franchement anao niasa tamin'ny atelier tambany tarivo lanko tsy hainao io aia non lakasy fizako zo izy raha nivolagny zanany ino apodiny babiny non io tsy lakasy DCAN taloha tu es sérieux Aristide Lambala si DCAN io non bureau niasanao volanko io après passage ny DCAN izy mivadiky secrène zana regny feony papa io nangorogoro aiko tsara be zony tomainy hitanareo raha karaha zegny hitanareo raha karaha zegny fanagna-pirenena lova napetraka ny mpanjana antany tamitsika mbo hitanareo boka eo sary aboko vidéo vitsivitsy nde ro piasa atao nagnano présenté en vidéo ty zegny hoe ty zegny hoe ty zegny non 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 ata graissage amy machine tsisy machine hitanareo amy bassin ry misy chaîne maventy be zay mamody mampibiagna bassin io amy secrène zegny olo mahe izy mahe raha volanko zegny rouillé ndray graissage tsisy porte ny bassin igny mamody izy karaha ty samby tafidriky le magnaboaka rano à quelques mètres miala vavan'ny bassin azalahy volagno nagnotaniako rongaio
azala karakory nataony porteny bassin io na very tsy hainao masekirainy oro hitanareo raha karaha zay agnatin'ny bureau amin'ny atelier ambany ary anao volagna nandalo teto ma Spiderman sa nandalo teto Superman plafond tsisy jiaby nefa plafond tamy sekirainy na tamin'ny atelier tsisy compagnie na société nanagna plafond karaha sekirainy même tamin'ny atelier même tamy bureau agnabo io izy ao tsisy anao miandry tôly boko tôly io lohaka koa misy parti tsisy tôly foiky taloha zay mivolagna sekirainy tsy alany vakilatsambo fa niany zany ambaratsika vahoaka malagasy 33 millions indrindra tsika vahoaka zanakany Diego province sekirainy ny alany vakilatsambo apodiko taloha sekirainy tsy alany vakilatsambo fa izy ao sekirainy ny alany vakilatsambo isa tsy angano no tsy tantara mampalahelo isorako ny paparazy sy ny mamarazy nangala sarina ndefa sarina na commentaire raha boazavanareo boka io vita live naka maromaro izy société matanjaka maventy be karaha io en 21e siècle la grue mbola la grue DCAN PPM ndraiky nafy sekirainy mbola igny la grue ao ambany amin'ny atelier ao mampalahelo nisy fotoagna nanety eto zany volagna raha regny apodiko ndraiky Sud-Marine agnatony andeha io tsy midriky eto volagniny rajoela ndraiky ravato manga Sud-Marine or Sud-Marine zegny zanakany DCAN non aleondreo lavitry nahita sekirainy ao pourri tsy karaha izy nalainy Sud-Marine voilà izakeo izy tsy mikoavy fa za misy solution amezako anao ministre ny industrie anao koa mitandregny za na ambaranareo ministre ny industrie solution baka amizoko be solution amiako amin'io sekirainy io monsieur le président Michael DCAN tio nisy omnisy maramila omnisy agnisany ataoko hoe patron sekirainy olo miasa amy sekirainy ndraiky olo midigo me omnisy tsy haiko na faneova bureau ndreo fa bureau ndreo taloha ary amboidary omnisy maramila magnino moa monsieur le président ministre ny industrie noho ny omnisy fazatra niasa ndraiky DCAN tamy fotoagn'androny ary nivadiky sekirainy omnisy nitondra izy tsy ampody amin'ny omnisy raha io ampidiana amin'ny omnisy maramila sekirainy fa io za tsy contre ndre angala ingénieur le plus puissant du monde anareo koa mahita sary zegny ao vidéo zegny ao ndre nareo tsy maintsy sekirainy volana hoe
tia mabatlazy ny Anosy-Bery, Ambaribery, sa tia antsampany fa tsy dirany baky. Non, solution miako zegny. Fotony magnino. Ominisy manana génie. Maramila rô volaniko aminareo. Ominisy manana génie. Donc, mba afaka hamelomelogno secret ominisy. Ary za matoky maramila ominisy mety mahita partenariat le plus vite possible itsanganany secret parce que ominisy miasa ndraiky olo maro baka ivelany. Solution miako zegny président. Solution amiako zegny monsieur le ministre ny industrie. Tsy haiko na mbola eo ominisy na fatrio fa le seul moyen ampidiana ominisy. Maramila ny tantagna. Maramila koa ny tantagna izy taloha. Secret io. Maramila ny tantagna izy taloha. Ominisy ozy aminareo. Haiko loatra io. Karaha ataoko mahay SNBCE net Ambaribe tary. Ke zegny koragna atopoko amitsika jiaby. Mandinitsika ry vahoaka fa velo-tegna politika misy Madagasikara fa tsy politika mpandroso. Politika impesosy misy Madagasikara. Madame Fanirsoa, ministre en justice. Mangataka aminao za. Le plus vite possible. Adisoneo madame avotro. Fanao ndray koa angala garantinazy. Isotiany vahoaka n'Ambaribe ambilao izy. Tanànako haiko madame. Toetsaignin'olo haiko. Ohatsy mikidikidy olo. Ro andre ino maramila jotsona ro bakay, ro koa fa misaoty. Misaoty pire ke disjoncteur ny jirama. Ke zegny izy ravako aby isorako anareo tandregny jusqu'en farany. Fa waboaka koa baka io sary video ho an'izay niasa tao taloha. Ho an'izay zanaka piasa tao taloha. Defa migiasa andro anao rano manitsy alohananao iza video ndraiky izaho fa secret zala nialany vakila tsambo e. Zegny ediny mety ambarako anareo. Mandro mafotegna samby mafo vatagna tsika jiaby ahazo fahasalamagna ary irarigna mba ho atanjaka aby atsika jiaby. Ciao, bye.